Kajing lek kemen Christmas ha kenek snem, kalong kajing rakhe ka bajar bat ka bolong ru kum kajing pen kerpang yelade ban priang yau Yesus Kris hapo lagi donut. Priang yau Yesus da kajing pen kerpang yelade ha kamit ka balakha yau. Priang yau Yesus da kajing sngauret. Priang yau Yesus da kajing khoj mansim. Hapdeng kajing bu kendon jong ki bor sarkar ban ye lumpai ba namar kajing pang coronavirus henry ki paj runget jong ki balang kristan baper ki shimbenta da ka bapriang ya kajing bu kendon ki bor sarkar. Na kaliang jong Riboy News ngiwan chapi baro ki parlok ki baju pej bat ki baju sungap ya ki khobor balawan ra na ka studio jongi ka Christmas pasuk bat bakmen ye pi baro bat to ai bakane ka Christmas kan penlong ya baro ki khon kristan ban long ki bakhen kor ya ka jangai jong man sim oblei.